zan ina darsri lechan vea England stadium mingthang tak mai England national team home ground Wembley stadium a FA Cup final khelin Chelsea le Manchester City anin machon don ania chuwangin he final match khel tur chungchang hi tuntuma chuan kan thlir lok don ani Manchester City hian tun hnai chowa Chelsea hi an ngam hlea in elna sang anin machon nung som pathuma City hi voisom an chaka voithum in draw in Chelsea hi voi khatma an chak ve lova sangni somni pakha season Champions League final a Chelsea in Manchester City an hne kha kan la hre ome khami hnu khan Chelsea hian City hi an la hne le mia lavani Manchester City hian FA Cup a hian azon in final voili an khelna tur ania FA Cup chanchina final azona voili khel thei ma saber record an siam kum sangni somni pathuma tang khan kum in thlengin final a kan muta zela ma se final an khelna hnung pahnia an tlom thunga sangni somni palia Manchester United laka gol khata tlomin kum sangni somni panga a Crystal Palace laka sikhat final tlom boka season manzo tak hnung pahnia City hi champion turarin kai Zawk an ni chungin final a atlom Zawka an tang ve Manchester City hian Premier League season kalmeka hian champion an la be sei fana Arsenal result a anin ngat tel thung heta hian City tana boy thlak ta chu Arsenal hian FA Cup final khelmain Premier League match an khel to don lo lai hi ania FA Cup final main Arsenal in Burnley machon man sela chuan chumi result thresa chuan City hian FA Cup final khelta sela abo ruak adang theidewin arin omani ma se chutiang chuan fixer om si lova City tan chuan Premier League a Arsenal in match ni an laba ka chesual theina voi ni an la neya wangin base kan ti sanjel angai anti lo thei don lova chu wang chuan FA Cup final a hian an that dan berin City hi anin rem ngam lo mai thei kar thar thole ni jana Premier League match ha team che thatak mai Bournemouth mola an lenglu don boxia City tan chuan squad an sik soyani point an sik soi thiam hle angai dona sik soi lo wa risla a an that dan bera tho chua afin thlak Zawk mai thei bok City kai shwe tu Pep Guardiola tan chuan riru boina tham atling ome Chelsea hi Premier League ka chuan engma be sei tur nei to lo ti thei an nia Champions League an khel phak thei dan om chun Aston Villa te bula pangana ni chunga Europa League ka an champion chuan tia hian an van nei takzet na chansi za sompo kan dangam hlom om love chu wangin Chelsea tan chuan Premier League ka be sei tura om to lo ati ngam an din mun ngai tu chian hian Chelsea tan chuan FA Cup hi in nga na berania FA Cup an champion chuan season thara Europa League an khel thei don chutiang ani awang chuan Chelsea tan hi chuan thi le dam tia thei top chua FA Cup a hian champion no moi sual chua ngei tum angai ani Manchester City hi tun season a Carabao Cup choya season khar thei an nia domestic no moi pathum choi an be se a hian an mabak pani Premier League le FA Cup hi chan thei an ni Premier League a Arsenal an champion a FA Cup a Chelsea an champion bok chuan City hi Carabao Cup a chau hian an lung oi angai don Chelsea hian an elpui langsar Manchester United le Liverpool baka Arsenal thleng hian Premier League te bula an chunga omte aya champion no moi choi konga lotlin Zawk thei dan an neya chumi tur ero chuan FA Cup a hian an champion ngei atul Chelsea hi FA Cup an champion chuan tun season a nil Manchester United le Liverpool te ain no moi choi konga an lotlin Zawk dona Arsenal hi Premier League an champion lova Champions League an champion lo bok chuan season mang che hau si lovin an nil don tina ania chuwangin champion mai tura ngai Arsenal hi an van doi chuan tun season a hian la nil thei an ni lo nil ta sela Chelsea hian FA Cup an choi si chuan no moi choi konga Arsenal ai point an lotling Zawk don tlat heng kan soite hi thleng thei ania a thlenna chance kan da sang lo po ani mai thei ma se thil thleng thei ani miawa chuwangin kan soi kai ta ani City hi FA Cup an champion chuan English football chanchina tual chungin elna cup competition pahni season khata club pakhatin an choi ve tum rukna kan hmu anga City tan chuan season khata tual chung cup competition pahni an choi voi ni na ani thungang tun ma in sangkha zakwa sumkwa pahni kwa thum season a Arsenal in an lo choi kop towa Liverpool in sangni pakhat season le sangni somni pakhat somni pahni season a an choi kop to boka Chelsea in sangni paruk sangni pasari season a an choi kop boka City hian sangni sompare sompakwa season khan an lo choi kop to bok voinga hetiang hi a thleng towa avoi rukna City hian thlentir thei don takmo
Chelsea le City hi Wembley Stadium a hian anin machon ngun hlea voisari anin machon na turani aum zia chu Chelsea le City hi Wembley Stadium a hian final a anin machon ngun ti na ania Chelsea le Manchester United Wembley a voi kwa anin machon to ti lawa chuan Chelsea le City hi in machon ngun ber anni tun season FA Cup a hian Chelsea in final an lu theina tura an kalkonga third round atanga in London team hian third round na Charlton Athletic golnga gol khatin an hneya fourth round na Hull City silifaya soblein fifth round na Wrexham goli gol niin extra time a an hneya quarter final a Port Vale sisari fain an sob boka semi final a Leeds United sikhat fain an hne ani Chelsea hian final an lu na konga hian division niam zo club te an tum deuh bera semi final a Premier League club Leeds United an hne ti lo chu round anga hian Premier League club an machon mia lovani tun season FA Cup bi ka hian Chelsea ta na gol khung tam ber chu Pedro Neto ni in gol li a khung towa Estevao Willian Enzo Fernandez Garnacho Hato João Pedro Tosin te hian gol ni theban khung towa Achiampong Magiu le Santos ten gol khat theu khung to bokin Chelsea machon team ten on goal voi ni an nei to bokani Manchester City big hi tun season a hian Premier League ka panina ni mekin champion an la be sei kan ti kha chuwangin Premier League pressure nei tel an nia FA Cup a hian final an khel don ania League Cup an champion to boka chuwangin City hi tun din hmuna England a tual chungin elna pathum te hi choivek thei din hmuna an la ding ani Champions League a ero run of 16 atangin pe tlak an ni kha City hian FA Cup bi ka hian final an lu theina turin third round la Exeter City gol som gol khatin an sopa fourth round na Salford City Sydney Fire nein fifth round na Premier League club Newcastle United gol thum gol khatin an hne leya quarter final a Liverpool silifaya sopin semi final a Southampton gol ni gol khatin an hne le bok ani FA Cup bi ka hian City ta na tun season a gol khung tam ber chu Haaland ni in gol thum a khung towa Lewis Marmoush Semenyo ten gol ni theu khung to in Alaini Doku Gonzalez Gehi Mekaidu O'Reilly le Reinders Baka Rodri le Savinho te point gol khat theu an khung towa City machon team ten on goal voi thum an nei to bok Chelsea le City hian tun season FA Cup a hian gol somni pakhat ve an khung towa gol thum ve chau an la chua bok Riatel ve shimshima Chelsea hian kumsang ni som pahnia Roberto Di Matteo nuwa interim head coach team head coach THLIRLAWKNA manga final an khel le masak ber tur ania sangni som pahnia khan interim head coach Matteo Khan FA Cup le Champions League final a akai hruaya a champion pui ve tuntuma hian Chelsea lama chuan Di Matteo su nu kha athar na sadon ti achianga tuna an THLIRLAWK Callum McFarlane hian Di Matteo nung azui ngei an be sei McFarlane hian kumsang ni somni pahni khan Manchester City tan under 18 Premier League National Nomoi assistant coach ni chungin alo choi to boka tuntuma hian a chenchil to thin City hi ne tumin final a hian a machon thung don ani opta in prediction anaya chuan Chelsea changna chansi za somni paruk point paruk da ania City changna chansi za somnga pasari point paruk anda draw result kaltlanga penalty shootout an thlenna chansi za somni pakhat point pariat da ani head to head big soikai leta ila team pani te hi anlawin machon to na zong atangin Chelsea hi voisom sari pakhat an chak towa City hi voisom ruk pakwa an chak towa voisom li pathum anin draw anin machon to na anin sober tumin siruk 5 ve in an chaka sangni pasari sangni paria season khan Chelsea hian siruk 5 in City hi an lo sop towa chu Premier League ani in Premier League a vek sangni som paria som pakwa season a City hian siruk 5 vekin Chelsea hi an lo sop to bok ani zan ina hian Chelsea tan Trevor Chalobah hi ain lanani chuan Chelsea tan match za somnga a khelna me lung a phun do na City kai hruatu Pep hian Chelsea hi angam angreng hleya ama chon to na zong atangin voi som paruk a hne towa voi riat tlom zoka atangin voi riat ai hne tok pui to ani FA Cup a hian Chelsea hi voi riat champion to an nia voi riat vek final an tlom towa Chelsea hi voi som pali champion Arsenal le voi som pathum champion Manchester United ti lova Liverpool nen champion ngun ber an nia City hi voi sari champion to an ni thunga final a voi sari vek an tlom to bok tuntuma hian City hian Chelsea hi champion tamlama ni rualna chance an neya Chelsea hian FA Cup a champion tam pathumna mani chawa chel theina rem chang an nei ve bok team pahni hi an form te an result le thil sang atanga kan thlir chuan Manchester City hi rin kai Zawk an nia
chu tu man kan pha om love ma se Chelsea hi FIFA Club World Cup final a PSG sop tu an ni kha chu wangin City hi an film khur le angai don Chelsea tan City player ven uluk ngai zual tura ngai te chu tun season a goal som thum pasari khung to Erling Haaland te goal som khung to Sergei le tu hnaya ron lang sar vele Phil Foden goal som ve khung to te hi an ni anga Semenyo le Doku te po an nung le thar via wang Ryan Sergei bik hi ball thiam quality sang takania tun season a City tan a debut season a mang chau chungin match somli pakwa tangin goal som akhunga assist som panga anei telbok Ryan Sergei chan siam thiam lutu khi boipui ngai tur jinga ada lo theilo Haaland le Semenyo te hi Premier League Player of the Season choi moina dong thei tur chhop chua player paria jinga mi anni ti hretel bokila tun season hi an mang chelovani Ryan Sergei le Nico O'Reilly te po Premier League Young Player of the Season choi moina dong thei tura chhop chua player paria jinga mi tun season a kumsomni pathum chin hnuailam che thaber te jinga telphak an nia Chelsea hian Premier League Player of the Season le Young Player of the Season nominee an nei mi lo lain heng choi moina sang tong thei tura chhop chua jinga mi player pali lai kol tu City hi an ma chon don ania anin thada athiang don lovani Manchester City hian ventur an nei ve don thowa goal som ni khung to assist po parian nei tel Jo Pedro hi ven lo ngam chi ani lawanga goal som pali khung to assist po paruk nei tel Enzo Fernandez po hi ven uluk ngai tur jinga mi ani chance an nei zeu chuan an click fu le mai thina City tan poi khoi thei tur langsar an ni Pedro Neto le Cole Palmer te hi tun season a hian da san vut tur an ni chia lo mai theya ma se danglam na thlen thei player an ni awangin City tan film khur ti zual tu an tling thei bokang João Pedro Cole Palmer le Enzo Fernandez te hi an khai diet afu vai chuan eng team tan po dan harsa an nia chu FIFA Club World Cup final a PSG sithum faya an sop tumpo khan kan mu kha Chelsea hian rin an lo Zawk na in khela anni pathum hian Chelsea an chakpui soitura om to chuwangin City tan chuan zalen taka om tir chi anni don lo team pahni te hi tun season a Premier League a voi ni anin ma chon towa City khelmuala goal khat ve khungin kumin January thla khan anin hne to ka kumin April thla ero Chelsea khelmuala City hi sithum fain an chak thunga zanina hian tu Zawk tak chakang mo final an khel tur chungchanga team pahni kai hruai tu te thu soi hi atop kharnan mangta ila City kai hruai tu Pep Guardiola hian soin player in hliam thar anom lava Rodri chungchang bi ka chuan London kan thlen huna thutluk na kan siam chawang FA Cup final azona voili kan khelna turania aphurom takzet final kan khelna hnung pahni ai khan kan ti that Zawk ngei ka beisei Chelsea laka game thar hlak kan khel don ania no moi lo chuwa ngei kan tum don Premier League kan mabak Bournemouth kan ma chon tura ngai tuana ka seng ei lova hei hian min ti buai lo achan chu FA Cup final ani kan khel tur hi Chelsea kan hne theina tur chuan kan chet dan phung te kan tlan dan le kan khel dan te apoi mo dona min tran tu te point London a hian min thlopna ro pui taka an lan tir ka beisei in bua seina hun chungchanga chuan du thu sam ani lova ma se changnei kan tum don ani Chelsea hi Liverpool an ma chon na match kha ka ena hun tirlam minute sompanga atanga somni vel khachu an buai hle ma se khatatang khan an thau chuaka Enzo golpo kha thatakani chuwangin he team hi ka hra chiang ani atia Chelsea interim coach McFarlane hian soive bokin Rhys James le Levi Colwill te hi thatakin anin train thei towa final a hian an chhor thei don Pedro Neto Garnacho le Robert Sanchez te po an chhor thei ngei ka beisei champion no moi keng tel ani awangin chak ngei kan duwa Lika khel chema ila he final a hi chuan remchang kan nei hi man tangkai kan tum don ani chumi tur chuan kan that dan bera kan khel chua atul bokang kan that dan bera kan khel chua thei chuan eng team po ne thei team kan ni ti hi karinga City po hi kan chaudon khop Chelsea te ang klapa om chuan englai point pressure om renga chak angai ngei na pressure om thina hi pomin lotlin pui kan tum don ani ati ani zanina hian kan sui tawang khan Darsari le achanvea Chelsea le Manchester City te hian FA Cup final match hi Wembley Stadium a an khel don ani ole khatichin kha tuntuma kan topic kan soizaw theina chu nile photro se